Еве, стига момент да правиш твоја свадба. Каква беше твојата? Колку гости имаше? Знаеш ти каква направи? Ne, gledaj, mi smo htjeli, ja prvo nisam će htio nikad pričati o svojoj svadbi, ali sad pošto su svi mediji pričali, pa ajmo malo još 2 rečenice o tome. Ja sam ti htio da moja svadba bude, i Hana i ja smo htjeli da naša svadba bude najintimnija moguća. Koja brojka je ta? Pa mi smo prvo mislili 10, na kraju je bilo 50-ak ljudi. Znači ne može bez 50. Koliko sakaš ti krati. Je, ali ne, ali dobro, to je ugodan broj po meni. Bi bilo na nje super. Meni mi je idealen 30-ina. Ma i 50 je okej, jer svi smo sve znali. I svi su normalni ljudi. Imali smo niti DJ-a nismo imali. Hana i ja smo puštali muziku. Imali smo svoju set listu, playlistu, 80s, 90s, da. Sve što volimo. Zapadno. I domaće i zapadno. I domaćno? Peter Gabriel, Toto, Sting, sve ovo što volimo to. I onda... To je vjerojatno za početak. Da, nakon toga Prljavo kazalište, Oliver Mandić, Dino Dvornik. Dugme ova, takve ravoti. Sve. Nakon toga Oliver malo, nakon toga. Sve što, onda smo došli na 2000 pa smo puštali malo i Davida Guettu i Coldplay i to. Ono što je nama gušt, ali svi su voljeli. Jedan moj prijatelj, košarkaš, Žan Tabak, on je poznati košarkaš, on je čovjek koji ima prsten, NBA prsten. Tako je. Ko onako malo mrgud isto ne voli svadbe, znaš. On je bio je pozvan na svadbu jer smo familjarno vezani i on je došao i rekao, moram ti nešto reći. Kad bi svaka svadba bila ovakva, ja bi na svaku svadbu išao. Tako sam se zabavio, zezao, nije bila preglasna muzika, bila je dobra muzika i to je meni bio veliki kompliment zato što sam ja uvijek htio i mislim da bi svadba trebala biti ugodna i ovim ljudima koji se žene. A zapravo svi koji se žene i rade te svadbe za 300 ljudi su blijedi sutra, smoždeni, ne znaju gdje su, primi goste, ljubi se sa svih 500 ljudi, to je lijepo s jedne strane, ali mislim da je ovo ljepše. Ja mislim, meni je ljepše. Бидејќи ти си супер звезда, знаеш, тоа ретко кој има таков статус и интересно е од психички аспект, онака да те прашам психолошки поточно аспект, како е, верувам дека разбираш внимание од јавност. Разбираш, окей, сака да знаат да едно друго, ама како е моментот твојата свадба лајф одеше? Da, на одредени портали оди лајф. To je bilo teško. Nije bilo teško, meni i Hani je to bilo malo smiješno, ali zato mi smo se smijali zato što je to bilo sve ono što mi zapravo nismo. Znaš, mi smo dvoje ljudi koji su izbor. Htjeli, ja sam znao da će kad se obznani moja nova veza, ja sam znao da će medijima to biti zanimljivo. Jer ja sam uvijek čuvao i svoju bivšu vezu, čuvali smo privatnost. Hana je u svojoj vezi čuvala privatnost. Jednako tako sada, kad se događa jedan novi život, zadnje što smo htjeli je da, znaš, ja sam uvijek želio da ljudima bude bitno s moje strane samo muzika. Puno da bude više ton nego slika. Međutim, baš zbog toga, vjerovatno što smo toliko pazili i što toliko nismo dali, su mediji počeli izbacivati nešto malo, a jednako tako ljudi koji čitaju nikad nisu imali te informacije o nama i onda su klikali, što je veći broj klikova, to ljudi više traže i onda kreću slikavati, izađeš iz stana, stoji paparaco. Izađeš iz zagrebačkog stana, odmah te slikaju i ideš u novine. Mi zaista u jednom trenutku nismo više mogli izaći iz kuće bez da nas neko slika. A baš samo vjenčanje, to sam pričao i jednom tvom kolegi nedavno, mi smo dakle imali ideju da za ruku sami dođemo do crkve kroz grad, kroz naš Split, tako smo imali romantičnu neku zamisao, ljudsku. Poprilično Mission Impossible u tvojom slučaju. A to je bilo prije, i sad, a znaš kako smo došli na svadbu? Kako? Potpuno suprotno. Znači, dolazimo sa 3 crna kombija. U jednom kombiju smo ja i kumovi, u drugom je Hana, u trećem su ljudi koji moraju čuvati malo reda, jer je bilo ispred crkve 70 novinara. I još jedno 100-tinjak ljudi koji su prolazili i vidjeli novinare. I svi ga čekaju šta se događa. I sad mi idemo, dolazimo, ljudi nam javljaju, morate doći sa kombima. I mi idemo ispred i Hana samo napravi, ja kažem da, je li to sve zbog nas? Ja kažem sve zbog nas, Hana. I sad vidiš ono što smo razmišljali, da budemo normalni i da se ženimo kao dvoje civila, neće ići. Tako da ne ide vas po plana, moram kazati drugu stvar i to uvijek svaki put ponovim. Ja nisam ni najmanje ljut na medije. Oni su pisali, mediji su tu da rade svoj posao.
Pisali su vrlo afirmativno, vrlo korektno, nije bilo ništa, samo je bilo svakodnevno. Svakodnevno. Tako kad su nas u Hrvatskoj počeli zvati Meghan i Harry, Meghan Markle, ja sam rekao stvarno malo previše.